Hunger strike kachisong ni krigetom nang pleng tanglo. Mukim LP School ahem kahingno thektik ajok than bang ahin pen kirap kachohang. Prabjin pen Koilamati 10-bedded primary health center nang ingpu pen doctor nang kitoy sirak jiaphan kachuningri padopon. Kardom. Hello everyone. Karbi Anglong Autonomous Council invites you to a grand celebration of its identity, the Ginger Festival 2026. Discover the journey of a world-renowned ginger from farm to market. Enjoy cultural performances, food stalls, farmer-entrepreneur interactions, workshops, and a vibrant display of our tribal heritage. Be a part of this celebration of our farmers, our culture, and our land. Karbi Anglong is blessed with rich culture, natural beauty, and one of the finest varieties of ginger in the world. To honor this gift and to empower our hardworking farmers, we proudly bring to you the Karbi Anglong Ginger Festival to be held on 8th and 9th January 2026. This festival is not just an event, it is a platform for farmers to showcase their produce, a platform for entrepreneurs to explore opportunities, a platform for visitors to experience our unique flavors, culture, and traditions. From exhibitions to cultural nights, from food courts to live demonstration, the two-day celebration will bring together talent, tradition, and tourism. So come join us, bring your families and friends, and let's celebrate the pride of Karbi Anglong together. We welcome you all to the Ginger Festival 2026. Kardom. KarbiAnglongLIVE ada babirtang ton pen arjuponik tha. Nijang Karbi Anglong keruni phelang pi arong along Karbi akhaya phan ka chinghon pik atum hunger strike mate choche junje akache song pini an ni krepli an nang pleng tanglo ke long ri ka chinghon pik atum angbong pen bang sirkep atum kidam tang mati jong ni phai trok arni pen pini arni an ke choche pin pen mate choche junje kache song ni krepli nang pleng tanglo bon sitame alang litum ke mang chunche tike ington te pusi ningje thip pen ningje pon Labangso kache song along arnivang si Karbi pukachipu atum an ke Halloween pen sitame pharo armu wang bom si kache song along ardi pidun bom lang lason si pinilet hot sitame bokajan pen ahom jatiabadi yuwa chatra paritsa atum lapen Central Committee kongchun bang jitu phukon lapen ahom jatiabadi yuwa chatra paritsa Karbi Anglong abidisa horening tia tum anda chetong dun armu aphi ong nangbar ong lapuson si thekpon long Nonapor kedo ahut jongsi bangso strike pen hek he polote mo arnam johangalam kali inut bak kasik sak dokok polote Karbi Anglong Autonomous Council atum akoi thepi warhup hejima bonda Karbi Anglong Autonomous Council atum pen mo matijong ni phaing korahini arni kebangji alam kidu সংগ্ৰাম চলাই আছে আজি 12 দিন অতিক্ৰম কৰিছে লিপছন ৰংফাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব যিখন হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক হৈ আছে অন্নসন কাৰ্যসূচী তাত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমি বোকাজনৰ পৰা আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভিজিআৰ যি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা যি বহিৰাগত লোকসকলক যি এফেকশ্যন কৰিবৰ বাবে আজি দাবী নহয় বহু বছৰ ধৰি এইটো দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলে এই দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ লগতে গণ আন্দোলনো কৰিছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলনখন চলাই নিছে এই গণ আন্দোলনতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমি নিজেও জড়িত হৈছোঁ সেই আন্দোলনখনত সেই সময়তো বহুতো আন্দোলনখনত আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতন হ'বলগীয়া হৈছে আহত হ'বলগীয়া হৈছে এখানে আমি সাহিত্যশিক্ষিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং দেৱৰ লগতে অসমৰ
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা আমি আবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ যি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছিলে, যি খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বৰ কথা কৈছিলে, অতি শীঘ্ৰে যদি খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বৰ কথা তেওঁ চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে PGR VGR পৰা অতি শীঘ্ৰে বহিৰাগত লোকসকলক এভেকশ্যন কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। Kecok lam cetan pun lapen. Ili tum jasemet pet ke kecok ke council kacari tum cok cilo. Ta rat along tanah ni ke kecok cet hedung kecok cido halaso kecok ceke itum keyang bong ta cepak ke nang dok piglan. Tasi halaso bangta kacingki bangke keyang bong ta halaso kacingki tan manghala bangke ke dopon pot si rat doan apan ke laso bangalam si pacini pon cop non mat kilasi non la song bong pentami kace song ing ton pon pe along da kace song du bom along ta rat pe ang pusi citu bom ati la bang so rat kacing do daken dal dake bangke kacingki la pe nili tumanan kan nang kelang pan kali nili tumanan kelang pan nang apat he pan nang karju pan kali la dake bangke ninga cepat he kacing ri kacipak lang lapenan parta kacing bai pen lam tiga cepat coy ke bang jilangan ni ku pisi klemot he akar biang long se jut kok lo akar biang long se nang vir elo akar biang long sing sam klak lo polotan non anutin akar bi adiang chun long dan anutin akar bi ning long jong senon abi polotan te komat sike deng lapen komentu si apang somat hapon laposi nili tumi hin pen mangke laso kang cir kalang itpen itu mga non rata mek prang lo lanon ke bang jilangan ni ku pisi ke klaim hala ke rata long se ar pudolot he anutin akar bita nitum ke karbi cicnira anutin akar bita karbiatum arjureptha lapen nili tumhan ke solidarity nang pilo support nang pilo long live jindabad karcho nituma support nang tumong dolo nitumi hirjumena nang tumong halale ke nai kali puke ceng mar puelo nili tumhan ke nai ke nangli tum nangli konat sikar jabma hala so chatai pe nangli tumata nangli se cepat dotha nangli tumata ar japtha ate nangli tumang sikar jablote ban madu phanta do nili tumta songjalo karbi anglong ke doan karbi tum an ke anutin ase cepat donang potum sai selo apos dak break jama party benawang break jama song benawang non laso tomon jong si isi bag jong se lamrai mesen karbi furkimulong jong se itum red thek thek bude ke bang gilangan ni ke che song bang ba abi thudet pote e pran che thongru ta pita jong se itum jata isia tomon jong se pajap thek thek bude mol ke bang gilang obi ke che song ta kubialis dolang hala soning bang si do turong pola Keroni pen Mohantiron KarbiAnglongLIVE. Lakha Sirkep Amreng constituency Socheng education block ke parlo jirikindeng pen kilometer kep an kahelo Mukhim LP school a hem kahingnut thek tika jok assistant headmaster la pen lothan rapet athan bang atung KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen education EM Richard Tokbia toma phan prabjin pen school a hem nang pivek tha pusika tuning ri padopon Lason si than bang hin pen nang pachini dona tengki labang so school ke non head pen a school kalilo kidam tang pharokre sirkebra trokebra hini aning kan pen anlo labang so a school a hem ban piklo apotsi lasi school a hem ki minang kim pivek tha athe labang so school along ki chalia somata dopik bang troksikep ando bonta classroom ka ve pen apot osomaratum aduk do pik pusi nang pachini don তো আমাৰ কণ্ডিশ্যন স্কুল অলপ আমি দিছোঁ মেমৰেণ্ডম আমাৰ DMC ছাৰো একদিনাখন আহিছিলে তেওঁ স্কুলৰ কণ্ডিশ্যনটো চাইছে আৰু গোটেইখিনি চাই পেলাই তেওঁ কৈছে যে লিখি পেলাই লৈ গৈছে যে বনাম বুলি কৈছে আমালোকক আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ স্কুলৰ কণ্ডিশ্যনটো ভাল হৈ যাব আৰু ইমানে আৰু কি আৰু খুদিলে কিবা খুদক ছাৰ আপোনালোকে এনৰোলমেণ্ট মতেতো ইয়াতে 60-70 আছে আৰু সপ্তাহত কিমান দিয়ে মিড ডে মিলটো সপ্তাহত এইটো মাজত সময়ত চাউলটো শেষ হৈ গৈছে চাউল নাছিলে 2-3 মাহটো দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়াতো আমি সপ্তাহত যেতিয়া স্কুল লাগে আজিতো মানে হেৰি নাই কিন্তু সপ্তাহ 2-3 দিনমান আমি দি থাকোঁ Last year our DMC also have visited DMC and ADPO have visited. During their visit I have already spoken about this building actually it is since 1962 so it became very old and due to that all the windows and the doors are also broken and it is very difficult for the students especially during the windy time and during the rainy season the rainwater and the cold wind enter inside the class so it become a lot of difficulty here and during their visit I have requested them to provide from the departmental side replacement of this building. They have proposed me for the major repairing
and if not the minor repairing, the major repairing, two options they have given to me, and I have rejected that because according to what you also have seen, the condition, it is not good for the major or repairing option. So the building has to be replaced. The newly we have to get the building. That is our expectation. My headmaster today, though he is not here, but the same words he has said to me. Jirikindeng pen Sam Singing T KarbiAnglongLIVE. Lakhaing kora pho nilip MSC constituency ke parlo koilamati along ke do primary health center ki kim ke ajirding olo bonta nangkang pu piperega jok nangkang pu pen doctor nangke toy paprap ji aphan ronga saratum ben kachuning ri patokpon nilip ahawar ke non puta kaching thorahin anat langdam polote paphi hup ason lang desemet ke se kachilang ahem ka ve pena jok kisung kai keta jut un e ason se kachilang ji aphan golaghat jorhat bokajan dimapur kalite dipu an damnangji la sopena jok kisung kachitong aphong dupiklo bonta ke damtang ningkan hi aprang pen kolamati along 10 bedded hospital ki kimpen radatum aning arong rintilo bonta non puta kangpu pedet pena jok radatum aning ki biasonsi do thukok lasi prabjin pen lalbangso a hospital a hem nang kangpu pen doctors lapen nurse atuma phan nangke toy sirak ji phansi nilip rongasar amaya maipu raj teron lapen rongasar atumpen kachuning ri padopon nilitum ani dingklui pen koilamati nilip hawar segichelang phana kisung bana jok nilitum kaning ri ateng KarbiAnglong Autonomous Council pen segichelang hem kimi nilitum phan nang kimpilo la posila bangso hem nitum phan nang pidet pen ingkan pli chok tanglo stapini ahem kikim patang eda pisitame penanganar ni lo nilitum kachonghong labang sohem mesena doktor mesen segelang atum nurse atum nang pipopu aning chiparo samin non pustame labang sohem kimi nang pu pelang lapinisi kachuning ri bang lalo labang sohem bang ke nilitum pan sege chelang rada to makisung ke duk kisugune chelang ya pan sinilitum panang pilo lase labangso ahem ni temphan ki pipe jojira labangso ahem prabjin pen kang pu ponji aphan lape labangso ahem nang pupo setame ladak ke do nang ji asonamung ni tum ladak doctor setame ni tum available nang ji ladak doctor setame ke kom neta bang plia bak a doctor ni tum mesena doctor nang ji lapen nurse tum setame inur bahani la pugolil ladak quarter dame ni tum aphanang pido lase lahai kisik tang adim tamitum mesen itum theklong lo lasi prabjin pen labangso se kichelang hem dak kenang dia son an se kichelang ji ponang dia son amung pedo et pen labangso hem nang pupe prabji aphan se nilitum koilamatiarat ladak rong sarpen chenglok SGB lapen hamphang asong lapen koilamatiarat amen pen nilitum piniapor KarbiAnglong Autonomous Council CM ke hai lapen tim KarbiAnglong phantame chuning ripon lo koilamati pen Samson ing T KarbiAnglongLIVE Nijang KarbiAnglong lakha hini Amri constituency ke parlo umswai Sidamakha Pathua Klamalong KarbiAnglong Autonomous Council Land and Revenue Department hin pen akke joy pen longle pata kirona jai mek kedeng pon labang so jai mek kedeng pon along EMD ofing maslai hin pen si mai jalin pon pen bang solong KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Assam Flood and Control Minister Piyush Hazarika MLA Dor Singh Ronghang EMD ofing maslai EM Prabha Chandra Taro EM Mongol Singh Timung EM Madhuram Lekthe KarbiAnglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Crow MAC Head Singh Rongphar lapen KarbiAnglong Autonomous Council Land and Revenue Secretary CM Taro lapen Penangan KarbiAnglong Autonomous Council along Board Chairman Atum Sitami Chitong Dunrinti lason sila bangso jai meg lake ada por phai ser ke pa por malom pen ason kangpu long eke sompona jai meg sitami dengpon labang solong PWD IB sedami KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen ing pupon lapen puthot pur thimi ake manga jai megalong pali dunsi kidukilak ara rapan ake joy pen long le pata ron pon pen misen pen rada mai pi pechun pon ang tum chine ang ki je
Content of Code Act 1971 under Section 12 ating penjong sinili Code yes to bom apujong sinili binisan baga sayang ding claim pulong te nili pansimo adai bang nangan lapen ke law and order to the bank police pinidina Supreme Court pen order to death penalty BGR thangle long Supreme Court pen order to death penalty ke nil to Karbi all political parties hang pet organization se hang at pen lapen ke social organization intellectual political party hang at pen cherai lo da prabjin pen election donang laso thing pens hoda nil to Kirunia long ke do tumhan BGR tumhan doar tumara tumhan tum notice pilo lapen ke ladak pen dam nangji pu ada bang ke nili methang CM je thul fruit si bang yo claim ke la CM si thul fruit si hoda secretary CM tarot adu MLA lapen ke Elvin Teron lapen ke penan officers tumpen itu benar ada tardam lapen ang parta bang krisi halada सरकारी गमरा दो अला सरकारी गमरा तो बाक्रीसी बनता उठान कर Chintong pen hemari rong par KarbiAnglongLIVE Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ka parlo wo phong asar koilamati ahawara long ke do nong nam ka chethang klong lapen ingjang bot lapen lang misen mate loke charlia hemalong mati jong ni phai kretrogar ni ake joy pen koilamati kasturba gandhi balika vidyalaya mate girls residential school along loke charli aw somar lapen lothan bang phia tuma phan ake joy pen piakar om kiron padokpon Koilamati Hawar Residential School along Loke Charlie students Mati Mumar Atuma Phan Lapen Lothan Bang Phi Atuma Phan Anutin Loke Charlie Atuma Phan Lapen Anutin Lothan Bang Phi Atuma Phan Aki Joy Pen Pekar o Mati Blanket Kiron Pon Laki Chokehola Town Committee Chairman Winson Ronghang Alang li reading pen Pekar om Kiron Kicheng Si Mati Aduntu Ward Commissioner Jackson Milik Koilamati Wopong Asar Arong Asar Mati GB Raj Teron Lapen Labangso Koilamati Girls Residential School Mati Koilamati Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Loke Charlia Hem Kikim Vek Abangpu Mati Contractor Papu Roy Alang Litumari Deng Pen Ron Ponlo Bangso Apekar Om Keron Ponji Aphan Ake Joy Pen Kerap Pen Nangki Pidun Atum Laki KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Alang Lichor Sangpi Kacheteron Piatumahin Pensi Pidunlo Labangso Pekar Om Keron Jia Phan Kachuning Riating Pensi Ningke Me Pen Dorplup Ape Nang Lodun Luputa Town Committee Chairman Winson Ronghang Pen Thanpon Lapen Nonamad Labangso a School along Kasiksak Nai Leke Osomara Tungkang Nia Bench Dex Lapen KB Jia Phan Bet Mate Paling Hen Luputa Town Committee Chairman Lapen Thanbang Atumpen Pachinipon Lasilaka Duk Kavesita me KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Prabjin pen nang rapon pupusi ning thepen towar chulang ponlo pusi Chokehola Town Committee Chairman Winson Ronghang ahin pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen achor kache teron piatuma phan choro parpik lopusi pherangkya thengno ning jepon lapen lapu ke charli ausomar lapen Lothan Bang Phia Tumahin Pen Ta KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Achor Sangpi Kacheteron Pia Tuma Phan Lapusana Ki Joy Pen Kachi Ape Nangki Pipon Theka Pot Lapen Kadu Kawe Laso Sailong Kapachun Pithek Atuma Phan Mate Chokehola Town Committee Chairman Winson Ronghang Contractor Bapu Roy Ward Commissioner Jackson Milik Lapen Wopong Asar GB Raj Teron Atuma Phan Ta Kachoro Pajirpon Ada Kasturba Gandhi Kasturba Balika laso long nitum laso blanket na keron lagi nitum mithang akhi pugali setame pinitum sar phan chuni rampen lapen sara chor mate kachi teron pi baidu walang phan tum chuni dampen jitu badaka problem lason do pe kavi lason pulitum marjulong pensi tum dam pensi lang litum ningki me pensi lang tum student bank antum mas tamani tum pacitang pluk blanket nang lu sipini nitum ronong wala sona kasi stak pantan tum ron ponong lo asi chorong nang lang pini Dr. Sar Tuliram Ronghang alang kanghon ke thepik
pini Karbi Anglong kitu kisung long hok tame alang ke arjabdun la se lang fanson si alam tame herjume apina la penin him hin pens tame alang le pas tame chorpar piklo ke bangji dang tasona taksi la dak penang an na kisung kitu dolang dak bench des pencheng lok kawi dolang la hais tame nitum tame paleng saleng la tum ke do dim tame avelang kumpik lang la sini tum hai message tame salong pali pen tum ko chulgiam thuji la son tame ke rap thunang ji po ban tum dam thuji a building ke mi pik lo dak jitu sarna ki pi la bangso building jitu contractor dam ta ke claim mi pik dak isi mi asam long pusin tum karjolong je isi dala so building ke ki mi nai lo pusi isi la tum han pachini pu la si son demolong bang ke sar tame ko rap jilang pusin ding thelo la si lang tum han chorpar pik lo la Thank you so much, Dr. Tuliram Monghang and his wife, Madam Kachiterompi, for giving this beautiful blanket through Town Committee Chairman Choki Bola, as well as Jackson Milik, Ward Commissioner. Also, we have contractor Papu Roy, and last we have Gangura. With their presence, we receive a beautiful blanket for all the students and staff today. Thank you so much for looking into our grievances. Thank you so much, and thank you for taking this great initiative. We hope you will be always with us. Today, most probably, we distributed 170 blankets. Students, we have 150, as well as we have teaching staff, and non-teaching, we have 20 numbers. Okay. Koilamati pen Samson Ingti, KarbiAnglongLIVE. Lakhain korapon nilip MSC constituency kaparlo Koilamati hawaralong chedok tok ariso tumben perangkya mai kepa. Bangsolong Selonijan Forest Range along Puthot ECF Pranap Teron aphanke pawang rinon pusi tuning ripon. Alang litumben Jesemet ke pachini ponke ke damtanga porahut ECF Pranap Teron aphan dakpen transfer si anut kaprek harsing kram sa aphan si nang toy thulo. La sopen a jok tirok tok arat mate rong asar. La pen hampang song atum harsing kram sa aphan ki nang ni pusi pherangkya mai pen pachini lo. Lason thak si non tirok tok ariso tum pen kaningji pon thulta lason do harsing kram sa aphan ke dak ke pawang nang ni bonta ACF Pranap Teron aphan sidami pachewang thunang nilo la solar abangke matni mesen namonit aphanle dak nang toy thunang ji usi KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuning ri padopon tum pini jipu damje bangala hano silunian ke perlo Silunian range ke perlo ang tangalo abangke alang fan transfer pitanglo apotsi alang libangke puthot stay order cheban stame ni to bangke koi thek thelo lase non ke bang tang officer mate harsing kram sa pusitu alang li fan stame ni tum welcome pu pe te people polotang te aja ka cherok dok aja ka cherok to ka amoni da tum pulo je alang li ke nu corrupted amoni pulo apot same halong te ni lum che dondun apot si alang phanam bangke nang dakang dobek nang i punili tum pupe alang phan kale det stame inut me sena bang pu phan sila dak nang toy nang ji lasi atsapso ethe theni ne Pranap Teron phan stame about that la dak ki du una hut alama bangke ethe theni than poning tum la penili tum Pranap Teron jong sila dak nang dobom pulatan te nilitum obi kimia tum phan ke kalukson thetan pusiri bangso chatai long penilum ta do kabi KarbiAnglong phasari pachi thang lo iposi thetan kalukson thetan pulatan te Pranap Teron Ladakh Silunian Range ang kangalong bangke wildlife sanctuary ke parlo area do lapen alang li Ladakh wildlife sanctuary area long awareness campaign pipe nilitum non kithurmi awe tum alang li kengri dam lo nilimen edison lekhe nilalang fan proposal pilong lo je wildlife sanctuary ke parlo area long ke nilitum risoi jangpen lapen nalitum forest department pen joint claim si awareness pinang sar puda nilalang fan proposal pilong lo ekbar sami alang lila bang so proposal bang ke nilitum officer side do ulah mo lang li phanang than pu pusi nili phanang pa na than sami alang lila sona sai awareness bang ke claim pin na hokta awareness claim play lasi hala juntu
koila mati pen Samson ingti KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong Autonomous Council Richard Tokbi ninge mepen bangin kora truck ameka ve anukang thong hong hap hongru abang pho bang phia tuma phan kirap kepalitam lakhain kora truck duarbagri constituency kaparlo dadhora dipluso arara tuma phan penangan hong hap hongru lapen ameka ve anukang thong pen chuklem thekhe chodam thekhe atum do opu education Richard Tokbi Arjulongsi Dolamara Town Chairman Mongol Singh Teranga Phan Pin Khatsi Adima Klongmati ahem damra kirap pali damnang ji Pupena Jok Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang sitami Richard Tokbi alam patepek pe pin pen alangli Richard Tokbi aningge me pen alangli kaike apor sitami munit atum akidu kisung ahut karjabdun thip lapen kirabdun ver asonsi dak dadhora dipluso arat atuma phan sitami kirap pali damlo lapen Richard Tokbi hin pen kirap long atum pen aning arong pen kachuro pajer ponrenti atheke Richard Tokbi ason aningge me lapen munit atum akisung akiduk ahut kachini don theke alingta inudlo pusi ningje ponrenti lapen nilitum ke alangli phan ke nilitum nili kedoti ke thang un elo pusitami arna malongta ariju mesi hang pilu pusi ningje pontu laben komane arlengethe nangraba bang doloma pu pherang ki atum ben karju ponhut kisung det atum ben nangke pachini don avi pinlang lapen long le pinlang non Richard Tokbi det lang pusi pachini pon lapen ladak araratum pen sitami lason thotsi nang pachini don thu lapen bangso asailong kachirab dun tuke haladak dadhorat board committee atum sitami Richard Tokbi lapen dak Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang atum kapin kharating si ki claim chirap chiturulu tangte Richard Tokbi along pen kirap kilong atum pen lapen hadak arat atum kan jelam thile non angton penaldum arju ponita ning sampik anu nilige an ka comment tu kai pe ne nilita la son long le pin la nili ke ki du ki sung ke jinam lo sung pik lo bon tan la son ke rap ni long le pin nang pin ni ani dala na Richard Tokbi phaden li churu nang kok lo dong da amoni da bang phu tum ta ning sam lo la pen ilhin batala ke alang li tum churu thek the tum has ta me ka churu pi lo la ke kenang so lo kiso lo anu ang tho apeng kiso peng khedi au so ko ke mi se ili ti yo ateng amat ang phun chalin phelo mate jing thurun de la song phun jing thurun pe na man ke anu san phelo ke lam ta ni ye thek the de la alam ni ye thek sita me lapu ilin do san chi pang no prong an belo ni ye thek sita ke la an me ke ni ye thek thelo Pini nilitum lada keron pon ke kadowe ke bang inkorapli bang korapli phan ke pini nilitum ron ponong lo pini jinghon asar education in charge sir aning ke me pen nang ki pidun pen ahem dam nang ji polo lasini tum ahem bang si nilitum nang litum beneficiary phan pini lo News report KarbiAnglongLIVE tang te pinia da babirta ke lapan si kang ton poniklo